ndibulise ndikuDJ Highland Joy ewe masivele singene ndine topic apha ya izothanda nje kuba le topic lena ithi ukusijulisa phofu ijulisa abesilisa nabesifazane ewe kunento apha kunabantu besilisa abancane ndithi bobabo Ben 10 abajola ewe ne-age engaphezulu uyofumaniseke abanye bayasho ba hayi nokuthando liyabo liyabenelisa kanje nakanjani phofu nosugar mama bayeneliseka bo Ben 10 umbuzo wami mhlawumbe kanye ngaba bayeneliseka mhlawumbe bekuthiwa hey baba hey yabona nje kanye umuntu omdala kusho ukuthi uba neyampatho nje engathi ingapha nje ningake nithi niphawule kule topic mfethu ngona kungaqiniseki kona ngoba uphinde kushiyana ubuntu kulana ne ngoba ngenzeke omnye weneliswa iyona lona asazi omnye wenzeke kuba oneliswa ilize ecaleni makuyiwa yabo ngokusigqiba into zonelisa abantu abanye ufumanise ba umuntu odala afune usugar mama esuke ebheke imali kunabantu abathanda imali khona apha esikimini mawuzohlala nje uzazi bo broke vele afike uyamazi bavele nangosugar mama la kamezo hey ucofele and manibamba indlebe kuba njalo ngokucaba ke makahamba uthatha amashansi pha kube zabavele vele ufuna imali ke kodwa ke mawuyishaya kahle into yakhona konzo nje yasekamereni bayikhipha imali bayasha baziya ngiqinisekanga ke andikaze ndazama iphepha liya trenda because when I'm 50 siyapasa yabo sishaya grade 12 umntapasa ayivasithi mhlambe afike evasithi on the age of 22 years kanje abe seqe 23 24 25 26 akasebenzi umjita and obviously ipressure ikhona ekhaya and amajita siyabona on social kwa kanje ama club kanje nakanje so nomsebenzi ongabikho eSouth Africa kunamthelela because abanye abantu it's a sacrifice uthanda nabantu abadala ukushaya osugar mama kanje it's a sacrifice not ukuthi iswa kube enhlizweni you understand but even ke nase TV we once saw the film adulting kanje it gave pressure ke lapho how agents spend imali kanje and we also see uvuyande being go kwabantu abadala kanje nakanje so into ezikanje iyasibetha isibani ndoda and you want to live the better lifestyle so singazenza into ezikanjalo khona bona nalelo nto peer pressure yesingane iyayenza la ngoba for example ngoku ne joba kanje sidibane yapha ne kufumanise ba sizoqala apha ukuvala manje ndiyabheka ekuse lo mjita ucofele yabo and into azenzayo zigrand mina ndikhomhla apha emalini yabo manje ndiyabheka ngapha fethu nangu sugar mama uyanika imali fumanise ba angakafiki kuyo kanye angaze ndivuke eca kwakhe yabo manje ndiyabheka uyanizama azothi bayazi ba xa singaqhuba ne ufumana ku extra wena mngana sikade siyekude masibe seyiqale la nje kuba sihleli kanje wena ungamthatha usugar mama masibe siye lapha because masithetha ngabantu abangekhoya masibe sibe kanje specific wena ku situation okuyo ngoku abo asazi ba ukwephi situation but wena would you feel that pressure ukuthi umthatha usugar mama some of other sugar mamas ba grand yabo so xa uyibeka nakwelo cala kuba wena ungamthatha na and ingathini reason masane kubuza ba brother lo sugar mama nyani vele nobabini khona ukuzithethelela lami icala ufuna uyazi ndiyazithethela kwelami icala yabo ngeke ngize ndithethelela abanye abantu ne but kwelami icala umna vethu usugar mama hayi ndingavuka eca kwakhe xa soba right abe mhle amile angayijumpisa uba mdala determine the age ngaje asithi let's say okay basithi 40 kwenyuka sibeka njani 40 brother 40 kodwa ke sandisho weqale ndithethele icala lami mna mezoba right awukuthi mhlambe ndizoya ngenhloso oba nibheke isaka kona mezoba right for example ngomngana mne
Alithi yanotice bakuyenzeka udibane nesheri ungayibuzi iminyaka. Uthuke sekunexesha ba hayibu umngaka kanti. Nami xa nginokwehlela into kanjalo lezenzo dibana nomuntu apha sithethe sivumelana. And mawumbheke ebusweni umqale ngalo ngamehlo. Mase qala ixelele iminyaka kanye kubonisa unyana wakhe ubeyambona na unyana. Uqala uwothuka ayibungu ntanga mostly out okanye indala yabo. Ndingasose ndamkele xa nginokwehlela into kanjalo. Mna. Ngasose ndiqhubeke. Yabo. Mase saqalile. Hayi baba yami nayo esikhandle. Ndibona uba ulengana nami mayinganigankaza kwayilo nyana. Soqalile. Hayibo. Ndithatha kancane into ngana nayo. Ithandana nomama nami kwethi. Okay, because the igathi niyayiva indlela ayifanga ngayo chief. Asithi wena owakho your mother you found out ukuthi udate nomjito ongangaka kanje. As well uthi wena ungathandana naye xa ina 40. Wena asithi umama wakho una 40 and you found out uthandana nomjito ongangaka. What is your response then? Yabona mfowethu. Njoba ndingangeni ezingxakini zamama. Ngeke ngoba vele kaloku angendawo endweni ezenziwa ngumama. Angendawo endweni ezenziwa ngumama. Endizokubona mfethu mawungathini mawuzonhlonipha ungazuva usuke nje ngoba into engagangasisa ngami lento bawunhlonipha. Athi umama wakho njengoba wena ndithi ungenze ingxaki zabo khona nomama wakho. Athi umama wakho okay. Mntami uthathe umncane wakho lo uzombiza ngothathe umncane wakho wena ingena njani ngowe ngeke ngicela usuke lapho ke masigibelana enhloko akukho ukugibelana uthi ubrother lana yena angeke abe na stress because akangeni nawo kwi-interference zamama wakho yabo. But now ke ngoku mase ithandana nomama wakho you have to call him your father. Says time yakho phela ngokugqibela because yenzondwe ukuthi tata ngani ngathi mjita ngeke ndiyenzondwe hayi mjita sure ngeke ndimbize time encane sayithiwa nguwe ngomfowethu wehlekelwa into kanjalo wena ungamisa njani sokuthi ayingowe seyijikela wena mawuthi uyabheka le out ilingana nawe exactly ngeminyaka okanye ufumanise okanye ushiye nga 2 years wena kuqala okanye ndingake ndiyithathe mina ndihambe ndiyophuza nayo ndike ndiyibuze uba yendoda lento leyo oyenzayo nyhani uzimisele yayibo cause kodwa ke kuba khona masike sithi ewe iyachana nyhani lento yona iyavakala ewe ngumama lo ewe ngumama mdala uzidingela nje uBen 10 kahle kahle okanye benendoda ixesha lokujabula khangalichole kakuhle azicingela uBen 10 wakhe uzompha umkhere uBen 10 amnika imoto amnika imali azihlambele uBen 10 wakhe ungaba into ekanjani ya kodwa ke noBen 10 ke ugcina athi ayenza abafuna abancane mina ndifuna owa ngoba okanye impatho ibanhle pha ngoba ugcina uvela okanye avela abe ngumzali enze kwanto azibona umntwana bayike ndichola omnye umzali ke kona abantu abane experience welicala loshugama mabayasho uba xa ujola nomuntu omdala kwenda ezophinda benemali uyafuna ukukulawula usho abaziyo abathi mina singokugqibela sohlamba amapende kana because mina kolami icala I think bra passionate is very important because into engathanda uba to date ishuga mama it is because of ama financial kanje finances in the broke, you understand. So I think mhlambe ndibe passionate and appreciating the time and ngulu ukuthi now ndiwile and now anayi man because hey brother after asithi ke ngoku soyafuna ukumove on empilweni so ke wathandana no Sugar Mama unayo so uzoba nengcosi kanje so if uyafuna ukwazi ba did you date ela old nyani kanje you understand so your question masayibuzwa ngwakho umntwana even your grandparent you understand so ebuza ba ngaba wathandana nyani nala mama so buza ngwakho umntwana and umntakho banje bese kugile kanti wena why umama wakushiya ngeage kangaka but wangugogo you understand so I don't think ukuthi ubuza ne anikuva kahle lo mntwana uzobumzele kulo Sugar Mama okanye kuzobe umntakho waseqaleni asithi ngumntakho waseqaleni uyabuza ba uke wathandana
no sugar mama ngeke ambize uba ngo sugar mama because mhlawumbe uzobe saziwa la ngomam Khize okanye okanye mhlawumbe- ngomam bani athi ukwathandana naye nomam Khize really siyabuza so wena the first thing umxelela uzogoqa vele umxelele lie so that means you are also a failure so uhlelo uyifailure ke ngokuma sowazi uxelela umndakho a lie ukuthi I've never dated a sugar mama but yena he's well proven even yena mayiphume ehlaleni esikolweni mayingene down bazombuza kanjani abantu okanye bazombona kanjani ukuthi hey brother your father I understand so lento ichaphazela abantwana ichaphazela your image ichaphazela ngayo ngendlela idinga umuntu owayihleli ekhule vele ekhulele lokushini ehlele ezincameni but thina siphume emakhaya rural areas endonda okanye mandike kanje andithi kuno sugar mama kuno Ben 10 uBen 10 ngapha uyaqaphela ngoku uBen 10 ngapha nabo ontanga bakhe uBen 10 akanayo imali ontanga bakhe andithi bafuna abanemali uBen 10 naye azazishuzela ba ungathi ngave ngichola umuntu omdala ozonithanda futhi enzokwazi ba mina ndithandana naye because lo mdala azoba mancinci amathuba ashithe lo mdala uba uBen 10 yonke itest uyayipasa usugar mama uzozifocusela kuBen 10 wakhe uzoloko nje ezichithela ixesha noBen 10 wakhe and uba happy uBen 10 bangoku uchola uthando olungapha kokwenza ngaba nithini ke into ekanjalo but kuyafana ukuthi uzothandana nosugar mama ona 40 wena una 23 in the age of in the age of 27 years lo sugar mama uzobena ngaphi would you uzobusayibona lo interest kuwe noma uzobusahlalela izakho you understand because now usugar mama let's say awuzokubona ukuthi uyi boyfriend yakhe nyane ndi uyakuthanda nyane but na the more ixesha lihamba the more no sugar mama ekhula understand so ungaphapha umqale na 40 sayina 52 years and wena still 29 so okanye mhlawumbe okanye ndingakungena emlonyeni okanye nanku vele uyakhula usugar mama senjodi kuno Ben 10 abazivayo abafresh naku sugar mama uyakhula uyaguga uzomxelela bokanye mhlawumbe okanye mandithi mhlawumbe kuBen 10 okanye ndizame yanqondo bayibonayo ba hayi kaloku mama kaloku mabhebeza kaloku wena ndithi yakhumbula sithandwa samba ovele iage yakho ingaphezulu kum mandikuzamela uza kwenu abuya azokuncedisa apha ngoba kaloku uyaguga mazibanibani phakade la mandizame ke ngoku uxa wena ozokuncedisa nawe akuphekela isidudu ukuze ungafinga amadolo ngoba nozobe semdala kunzima noba makakuguqele ngedolo ngemali kabani phofu ngemali yakhe lo sugar mama futhi ufuna ukuyathatha basizama apha sithethisana bake ngondithini ngondisemtsha noba nzonakekela okanye ikhehlekazi lam ke ndibopha ibhanti ke ndithi hayi ke ndokhululeka mhla ikhehlekazi lam kwacaba alikho ke emhlabeni ndiqala I fuck akungcono baleni ibine contract kanje ukuthi ndiyazi uba mina ibine contract kanje ndiyazi uba manje uyakusuka mama nkolo yami sex kaloku iyona hila naye yakuhilisha sex ngewuhlale nekhehlekazi ohlala kudengweni nekhehlekazi ndinamsolo abantu abadithe usugar mama fika abantu abazazi manje basecurity bag kahle yabo akoni serious akwazi mfethu ulenze crown noba kuvebe ngathi yabo njengalo umshilo bomshilo we-adulting uvuyana feza lo crown ba ukhethiwe yabo ezamela imali nje baphile ngoma qhayi and brother uvuyani phaya ku adulting guy the background yakhe mfethu usuke ekhayeni that is well disciplined understand but now do we see ukuthi i-affecta kanjani than i-female understand and itime yakhe imbona Vuyani ba seyishintshile start i-business yakhe ye-fashion kanje so dating ngesugar mama iyayi-affect i-background kakhulu especially thina ngeke sithi sisuke emakhaya kanje so sho ukuthi ngeke at least uba nibine contract mhlawumbe kuthiwa wena sugar mama wami nami sizodoyita for 3 years kanje siya but now usugar mama ngakufuna for 10 years that means impilo yakho imisile
understand a movie okanye yabona zinintsi izinto ezithengayo nizokupha zinintsi izinto ezithengayo uShuga Mama ukubhalise mhlawumbe okanye 100 million wakhe abantwana bakhe vele nabo banamamitha wabo naye ucinge imali ba angayishiya phi ngoba ngeke kaloku abantwana vele batyebile wabenzela umsebenzi naye uzicingela ba uBen 10 wame ndazikhulisela yena mandimshiye namamitha aphile kakuhle uzophilisana naye ngoba uzama ukuthi phofu beside ke ungenzeka ungaya ngelihlo lemali kodwa mosongaphakathi uzochola uthando uzoyulibala ngelihlo lemali oyengalo nigcine nithandana kodwa ke nasemalini ungagcine mekwenzela kakuhle uzohlala uyindawo unguBen 10 awubethe ufugwana ufo hayi izinto ezenzekalayo bayaphila baphila ngoba modwa nyani wena somthu aliphikisile noyithethana ngoba kona nyana akukho uthando ukuthwa mawufika relationship uqale relationship phofu mandithi ayike relationship eqalwa ngothando phofu mandithi inqabile yabo nowadays i-relationship uzuyiqale ngothando mhlambe ngumuntu ubumazi uloku umbona okanye mhlambe aqawa close naye wayi friend yakhe kwaye ukusonyukela yabo yona relationship izoqaleka ngothando kodwa the rest yamanye hayi hey brother le generation esikuyo it's all about money you understand mfethu nansi lento yenzeka kanjani uBen 10 uyasebenza apha eJaltini ndiyacenta vele ngiqashwe nguye uShuga Mama vele ndingumsebenzi akukafiki ngoba uyosebenza uncokola uhlala naye manje ekuzisela ukudla uShuga Mama umchazela ibackground umchazela ba ungumuntu kanjani uzoya naye etyebe ethi yabo bandikazivuthululela loqhathawana ngeke azanishithele lo kunabo abanemali bazonishithela mandivuthulula uqamlo wami ngingene ebantwini ashabeka uyamvuna lo vente hayi sentsho izinto ndithetha yabona uzovala la kuma viewers bazophawula ba oShuga Mama yabo benza kanjani into enhle kwabanye abantu ngesiyigxeke yayibo kufana nento eyitontoni zilesbians zitabane asiyigxeke yanto uyavi ngoku asentsho lisiko labo ngeke sithini impilo yabo uzoyikhatha kasentsho into yabo yabo sentsho izinto ziyenzeka yabo ngohlobo uba umuntu avela abe happy azifake inzipho zishone izinto ezenzeka naye yes uyavana nomkhulu lapha kuphipho sanye nje uyavana sentsho funa ngathi umfethu ichaze kalula le wini funa ngathi ezumjida yabo fana sithetha le ndaba ezumjida mfethu iqala efinances yabo pressure mfethu that's why bona ngosengase sicinga ideas wena meza awukho wedwa athi sikelo icinga sesithe nyanje emsulo ucinga ba bawani busisa nge 40 old yami a millionaire there's way uzo wena meza bafenisho ba lena bese ithethe banyani ngiyafuna ngathi bafethu kwento ze relationship isihlangazo meza ba baba abashasha abantu abarongo 50-50 amajita nasiyabhayiza noba osisibethu nabo banomthelelo othizile noba bane standards ezihigh kakhulu nje sibona social media kazi ukuba when umuntu ufuna wenza 200k yabo una 22 so wenza ukuthi 200k la 22 years old yabo sensona ufuna dissect wages siba kasha abana fire pressure babo noba futhi ikufall to bani relationship 2026 koza last kanje kubheda kanje yabo the pressure is among us into engayisho mina we are no longer passionate, understand? So I think in concluding this in my own I think being passionate and understanding ukweliphi ixesha and be fine and heal, let me say like that, because some of people are graduates abanye bawupasile matric but the pressure ukuthi nazi ways ametafuleni but iphi imali umfana omncane ozangafike university azanga upasa grade 12 find uShuga Mama wakhe at the age of 20 years and now he is building yakhe inkampani aside, understand? So let's just be passionate and accept ukuthi sekwelixesha fanele basibeko then maybe
tomorrow we can wake up nathi sibe sesina 40 years size millionaires and kube khona nathi or 20 years wethu abasileqa ngemva then we reject because nathi we rejected ukuthi masemsodate Sugar Mama. That is my view. Hayi mandike ndithi nje kancinci ndivele okubabuza ba lento le mhlawumbe kanye inganqandeka kanjani mina ndingathi kwaqhawuka ibridge kwaqhawuka ibridge between abantu abadala nabantwana ngoba umuntu omdala seyakwazi ukubona umntwana ngelinye ilihlo bayabona ke umntwana lo ungathi ngavele ndimtho okanye ubona imbokodo endala uthi yabona ke lo uze ushele ungathi avele iminye njengomonya lo mntwana wavele nje yayibo nomntwana athi nomntwana athi jonga fundini jonga kwela oledi fundini iqeba fundini yabona nje izinto ezikanjalo ubona iqeba pha kwaqhawuka ntoni ibridge and ngumoya lo ngathi kule generation lesekuphilwa kuyo sekune imoya nje ba uvela ubone ba nanko wakwami uzibonela ikhehlekazi lakho futhi liyakunqumela lenza yonke into liyakhipha liyabuza apha kwentetho yakho nkulwane shoti mawuthi ukuve ubone that means nawe into okuyibone leyo before okukwehle kuyele lona izinto esizibonayo okay sorry wena meza phanda ukuthi yabo mina mfethu yabo sometimes there's contradict yabo the Christian mfethu yabo ezwe nje yabo mezi kanje wena mina sometimes mina mfethu anibheka ngelihlweni loburongo yabo vele ngisibabalo siyaphila so I don't blame them for mfethu ona 40 oya 20 year old. Hayi manje. Okay. Mama. Mfethu ndazi ukuthi mfethu. Mose yabo ukuthi sina 25 na 26. Beki okay wo, ngidina phosha kakhulu. Beka like 18 19 go sageleze high school. Ontanga bakho baphusha nomageza. Abantu abama makhonta amajana nabo ontanga bakho yabo awusela line wena uba uphusha kancane yabo apha imandende mezo lezo ngiyaqhiba okay yabo so ke ngomna xa onga reject wami ndiyavuma into ihash ucingo lohlobo bona effect mina ne reject wami 21 22 man reject 23 24 30 ubomi bami uyahlangana ango educate madoda kodwa inyani uyahlangana ubomi bami ngoku ndina 30 company yami depend thana umuntu na 30 21 19 yezathi 22 yabona ukulentuzana yabona antithetheleli mntu antithetheleli mntu lika futhi kulento isho yothi uthi yambheka umuntu uyodala nabantu abahamba amaquantum okay meza xa unonibona ndihamba ngekhumbi ubona umuntu ehamba nami ngekhumbi ne khona likhumbi ndihamba ngalo mhlawumbe ishiye awuzothina uthana nabantu abahamba emoto ubuya notice the rest yaba abantu ba drive imoto uyafumanise babontanga bethu problem is that ungathini kwabo kwanye ufumanise ubomnye likhule limisiwe bebahla apha emalini uyakwazi ukukhulela into zakwabo akanye hamba ayobheka intombi wena uzothi owamntwana sethandana nabantu abahamba ngemoto umbone phi emntwini oyi-1 fumanise ba nalomuntu lohamba la moto mncane ku umohlukuphi uhamba ngemoto and uyiphethe imali ubuya nothisa kulamantombazana ngoku eyona nto ayibhekileyo imali kakhulu uvobomba awuyonto xa ngabe unganamali ubobona phi kunantombazana odibana nayo ngomvulo ngolwesibini emalanga seyicela uyigcwalisele u200 okanye icela i-airtime yeah angakathethi into ethi usathatha inamba nisancokola ku WhatsApp okanye usafoni xa nithengele i-airtime okanye ufumanise uyamfona athi condele i-airtime uzofonela abale i-airtime afuna umthengele yona ngoba wena yamfonela wena yabonela abanye kade ayi generation esikuyo nona inzima okanye mhlawumbe okanye akuteste nje airtime ka10 rand uyakubona ba awungangena na kwi-waiting list yakhe akufake na i-list noba akudelete ikhona into oyenzayo mongathi owenze nenye ugigisele emgqomeni fast uyareject ngoba wena awuzi nempahla but
lamajita alandela ngamashare asemancane ngemali, but we have to understand ukuthi now aqale asebenza nzima abanayo imali. That but thina we having a pressure ukuthi sesibona bona eqhubeleni. We have to understand bums won't bring coins. Yeah, bums won't bring coins. So ayike mina sisi angathi mina ungafika empilweni yami sisebenze kanzima sobabini unibone in failure unibone in state sihambe na. So ukuthi wena intombazane ena 18 years and uya kumjita esena 30, that is a millionaire. Awazi bayena lamjita ebenabani kuze ayofika pha and ngubani bekade khona esiwevuka. So mina the girl that I would appreciate ngefike ngo I'm still having nothing. Then ndiwe ikhona lapha ndivuke ikhona lapha till I be a millionaire, then I can say that is my real girlfriend. Ozofika sendi millionaire, it's a some danger lapho yabo. Awuyabheka yabona mfowethu ayikho into egqilaza nje ngokuwa somdala. Akukho lolu buvuko sokwesomdala. Let's say umfumaneke lo mntana ne afika kubisa akuqhumise imali. Kunzima ukuvuka umuntu omdala ngana. Ufumanise ba le mali unayo uyisebenzele okanye malithi noba ngo7 years ne uyisebenzele 7 years ufike lana ububhalele khona obungathi nami ngaye ngibe nayo imali engana ngaphezulu ndithi manje sebenzisa kusale imali engaka ezogada ingxaki zakho. But she was there all along your journey usenza le mali benawo. Sendisho nganami ne ndisho lo uthi ukufumana endleleni apho nikona ne afika aqhumise lo uwe yabo nganami kunzima ukuvuka sowini and sewesimawuthi uzowasa omdala. Let's say yabo umzekelo ngothina mfuna ukuxoka sisaphanda nje sisazama ububi ufumanise ba uzowa kanye so na 37 uwe okanye sethi besowunani oba imillion afika umuntu ayidle uyidla nomuntu uyidla nango uthini ufuna umbona wabisa uwe mnganami una 37 mawucinga uzophinda ufike nini kwela million sowulenzile lo 15 years uzama. And thina sizebras if mina ndinomntana wala emakhaya ndinomntana wala emakhaya engincedisa to be a millionaire. Once ndafika eGoli ndabona abanye abantwana abagrand like I'm literally running away from here, understand. Then afika ngiqhumisa lo then I go back there. So akunzima mfana mai. That's for me. Ulanga hayi kodwa ke kaloku andithi into yokuqhuma komuntu into kuba kwaqhuma namakhehle ezeke kokapa kobanibana abuye ngenamazinyo. Ukuqhuma kwendoda hayi singasho ba lesiko indoda ifunda ngamaphutha. so waphanda ugcilele uQueen nje so lilonke uQueen asibagxika ababena 18 bethandana nona abanemali because nami open 10 bethandana uQueen nami ngaphandle nje masithi ayinangxaki kulempilo yango mayinangxaki ngoba sesiphila impilo yama relationship afakti ngolwa sesiphila impilo yama rights bane rights ngoba sikwazi yeah ma rights futhi i-right kwayilento baphila nonto. Kona mfethu kunabantu abayenza into ngoba bengana choice sometimes manze bakana choice unyanzo ba makayenze ke lento ayenzayo yena ne umzelo ngokunabantwana ofumanise kuzosuka kwabo ehamba ngesikolo hamba yo rent afika rent kuwabo ufumanise bakucalwa nzima kunexesha loba apha emalini ufumanise uzofakela imali encane ezovela ingane rent nganye bahlala bayithuma fakela imali omnye ufakela imali eninzi kwabo nomnye hamba abona ba ikhona ingxaki ngisho abona omnye ubikhona ingxaki ahamba ojolana umuntu omdala ko aze bavele uzomnika imali and uyaba uzohamba olala endlini yakhe ekusena vayacela mayabi into ethilana nayo endlini uzocolela umzali pha and unganyanisa eyanto yenzeka kakhulu ema-university ayenzeka kakhulu abesifazane bagcina sebezinikela kobhuti be-big money waste o-BMW waba bahamba ngentoni kuthiwa zintoni ezimoto onogwathi ayisuzi ngoba exakekile umntwana ayisuzi-ke naye ajole naye kodwa agcine semncedisa esikolweni naye sedlala indima yomzali ngoba uzochaza noba ekhaya anamali ndiyafisa ukuqhubeka nempilo mhlawumbe agcine eshada nendoda kanogwathi naye sephumelele ezifundweni kuyenzeka babe right
eyanto bayayenza kakhulu because umuntu wesifazane imbokodo iyadecide ngoba izokwenza kanjani ukuze iphunyuke la ebhakweni. Olelo ithetha nje mkhulu zomuntu ne. Kukhona igroup umzekelo kukhona igroup enguye kuFacebook lento uba ipost abantu mabe post ubona. Kulo mntwana wakwa post athi aphethe kwimfushana lo mntwana la eThekwini. Wa poster wazoti uzibona sowulala nabantu abanemali ngenxa ubusuke kona uthi uyozama. Uzibone sowulala nabantu abanemali ngenxa yani awunama uyashota. Ngobani ufuna ukwazi ukulala udlile lohlala khona uqhubeke uzame. Lempilo zoyizama. That means umuntu akehlukanga umuntu unodayisa ngomzimba. Ngobani uzofika alale nayo ngoba ethembe imali. Mhlazana imali angayinikwanga uzothini? Into exakile ilizwe ngoba i-background Xakile ilizwe lonkana. phofu kanye singasuke sithi mhlambi ke kukhona ke mhlambi kanye uzohlangana mhlambi kanye uzohlangana neBlesser elBlesseli mhlambi kanye masithi limshiye nga 3 years okanye 4 years lona seliyasebenza yena kudala wa repeater nala esikolweni ngokuye seyasebenza ufana noba kule age yakhe for ba like okanye amthando umuntu owamenza ba makaqhubeke yabo nempilo yakhe bakhona abazomplayer before azachole lo muntu ozomnceda uzoqale aplaywe kakhulu pha abanikwe bona abo 50 rand uzobe playwa pha ngamadoda pha yabona nje yonke into yalana namakhehla amadala because of imali ngoba imali ikudalela yonke into ingakunika nezulu ma naleyo ingxenye yobomi ngoba ubaba ubomi uzothatha bukubekiphi. Nathi la mantombazane bafeki. Hayibo nithini ndaba bafethu. Flat sensitive kodwa yabo. Ithini no Eastern Cape as ihole ingafani leLimpopo naKwaZulu umzekelo. Eastern Cape ifakwa phansi umbrella wathi ngiyanuka ku live class ku live xa le umbrella ba kuthiwa iXhosa Nation like ezinye kingdoms azibalwa yabo. Like amahlubi amampondomise amampondo like abaninzi abantu ndo mabhaca amagwala babanize abantu mfutho ba like Eastern Cape like yona province nje like evelokuthiwa isiXhosa kuthiwa hayi ngamaXhosa xa soqala uzama phambili uthi hayi mina ndoXhosa mina Limpondo uthi utribalism tontoni ulusa itribe kanti angayi le umbrella ngayifuna ukukhinga bebekhona hayi siphansi kweumbrella akho umbrella ngathi lamadoda umuntu akacaca kuba futhi into engayifuneli ngenyanga ifuna itribe mina sokuya netribe mina sokubukumkani ngoMpondo ukingdom yabo isimenzini ngasho ngithi ke ngohlobo nokuphucula istate yeso naona ngeso state kodwa benza ngumchaza ubukumkani ngoMpondo anisuku like tribe yakho yabo so nithi ngale ndaba yabo ba like why Eastern Cape iloko ifakwa under umbrella kodwa zinye province umzwe Limpopo uyaziwa ngamaTsonga amaVende ngamaNdebele kuyaziwa eLimpopo ngamaBapedi bazi banje Limpopo bavuthiwa hayi babapedi yaziba bazi abantu bapha kodwa la abaziyo vuthiwa amaXhosa sonke kodwa singawo complicated If okay it's complicated. But awungene guys ngene but what I can say ukuthi amapondo they are not well known, recognized. Yabo. But in history siyazibona ba siyavela lapho nalapho because we have the king yamapondo which is uFaro. Yeah, we understand. Tina sikabantwana bafaro eqhubeni. But I don't understand. Even nakushaka impika shaka ndoda kuthiwa nathi sabehlula but why are we sina le bed lakhe yoba mfethu sikaveli mfethu asiveli sithi kusithiwa singamaXhosa mfethu hayibo mina ndilempondo mina ndoda hayibo ndilempondo and now nasezikolweni sifunda isiXhosa mfethu understand asisifundi isipondo sethu kodwa nawo sayiwina impika shaka mfethu yabo phela savela ni history yabo uzanye ukubulawa
isentsho kuzama ukubulawa isimpondo esiba sona mabangaveli njengabantu like aba-serious yabo singaveli njengabantu aba-serious amampondo akhona ke kodwa-ke kuyashiwo le ukuphi kogcina kuthiwa ingqondo mayiphithizele efondini kushuthi yaphithizela ingqondo yawo amaXhosa aqonda uba no amampondo la masiwathi singamaXhosa kwavunywa ke emampondweni yaqaphela ixesha elininzi akuthandwe impi kuloko kupholiwe isiXhosa kwathi hayi ke bebesifakile kakho ngxaki silapho ke yabo fanele okanye yinto enjalo hayi hey inzima le topic mfethu nazi uzocinga bona mina ngendlela engicinga ngayo ne abona abantu azabayiphakamele le nto language yethu mayivele leyo impondo baba babekhona kuqala kodwa bayimpi kashawa bayiwina ne kodwa zabaze bayiphakamele ubuya notice isimpondo asivele indisho zincwadini there's not even a film impondo no hayi for example ngoku yabona isiXhosa kodwa nathi I do remember show party besithi ngamampondo party kuthethe isiXhosa bras ofanele mfethu yo hayi masithi ke kwezinye izithethe abakwa-actor nami babhalela isiXhosa unyanzi wengoma azoyifunda ngalendlela ibhalwe ngambethi ishow yesipondo show yesipondo but kuthethe isiXhosa uzoqonda phela uthethe isiXhosa uzoqonda phela thina mfethu mawuthi inkazana so uthi isiXhosa thina sazi bidikazi not bad language yethu singamaphondo abo ulidikazi mntana so lezapho mfethu understand but ukubulawa le language yethu kuthiwa siyathuka aze singathuki indlela esiphila ngayo ba mosikhawubiza elidikazi lezapho and akunakudikela mva kwendle language yakho ihlezoba ilanguage yakho and mfethu nivendethuka mina ngokuba kunotice xa nofike ngoku sithi singamadita scale nezodinga ngosazi uvele thina singamampondo vele leza awunibizela ladikazi ngathi yabo siqala sihlekana sodwa kuqala ngosila kaniphi ingca umuntu uthethe language yakhe kawubiza eladikazi lezapho kunento othi mawuyithethe umuntu akubone wrong nakuna ngoku hayi bathi ayisamli kakuhle but it's our language ilanguage yakho our language bra ilanguage yakho uzoqonda mfethu mawuyethekwini kanje eKZN most of people abafike bathathe isipondo bazenza amaXhosa and uzoqonda abanye abantu ufike mafike eKZN azenza uXhosa usually speak nje isiXhosa so mina ngalami usayisa kude mawuthi ufike bezenza abaXhosa kunomuntu I don't think u2 years uphelile le ehlala eKapa ola eKZN u2 years awuphelanga and uyengesikolo andizumbizi igama uyengesikolo awuphelanga nje u2 years yabona ngobona odibana naye endleleni nawe uyathithisa yaxalela wena umva ngayo ithi habi awe ma hawu abantu bangapha bayibalekela ilanguage yabo andaba intoni enzima ukwamkela ilanguage yakho bayinyanya noke andiyaba intoni enzima bayinyanya noke nyanya yabo mfethu Johnny mfo uzoqonda mfethu uzoqonda even if ungabiza usisi mhlambe kanje wempondo kanje la eTown ethi laze la lihle madoda idikazi you understand ba angayithuka yena nasesipondo ba because ilanguage yethu wona ilanguage yamampondo ithanda ukuba rough because andiqonda uba manibhale encwadini ngoku ngathi idikazi kanje sekuthi permanent okay let's say ke ngoku ubuya notice ukhona la xesha Five Police Station i-affidavit ibibhalwa nangesiXhosa ngoku yebo fumanisa uyothatha yona ngoku uyabhala pha into oyibhalela uzothi okanye into nentombazana pha uzothi hayi eladikazi lenze ukuthi dikazi kuzongena ingayinyani uzoba ngathi ngokuya mntu endapha ngathi kwayicase yakho senga-attend because of ubomayi unengxaki yokugibela enhloko kodwa kaloku ungakwazi ukuyoma enkantolo uthi mina mendithi idikazi andithuki
elo ke sentsho notyalelo linganyukela kwi-high court ugcina uluwini uba mna ndithetha mna ilanguage mna ndilimpondo even Zuluzi abathi Zuluzi thina siyazalana bathi siyisandeling yabo and that is a permanent language understand in films bayifaka sendeling yabo noba kudlula ugogo akanangqa but thina masithi siyami sibeza thina sifihla amakhulu ngene kadini hayi speaking of mfethu court yazi baphambi mfethu ukuthetha isiqonqo like asicela mfethu isipondo bawe basho awuqeli phambi kodwa bakhona no translator kwezo uvobe wasezona isikhawa athi ngama high court ndishwayela awulala wona ubakhona no translator basecala awula yabona isikhawa uya ecourt awuqeli wena pha uyakhumshwa pha kodwa ukhona umuntu translator la ukhona no translator for example meza fama ngeke umuntu otranswathi before khona umuntu uxelwe nje ba yetata wenzeni tata yabo ngoba sisi if you take on just yo wasiza and better yabona umzekelo lelo thazi isilungu thina sibabanya sesicacelwa and mawuthetha ndhle ngizokuphendula lesimpondo esisami sazi uthethe nje ukubhema hle nje ukuphendula lesimpondo intoni napha ecourt ungathi mawuthetha uxelele yabona umuntu abawandi andiyiva ke lo icelayo andiyiva ncam uthanda ukutshintsha ulwimi yeva ngosibhaca and mhlawumbe mfethu ngamanye ingayezinye cases siyazwini babe sezithetha because I can't express mina mfethu ngeEnglish ukuthi like a court spend of 45 hours kanje spend of 45 hours awa nomfala yabona ubokubone phi mngana 45 minutes I mean yeah ubokubone phi masithi ubukele imovie uthethe English awukazi kwenzekele lanto uyibukela uqome yabona nidikiwe ke ngoku sowubhekile nje awusamamelana English yadika mngana yadi uqome yabona senibheki uba bekubhalwa apha ezantsi ukuthethwa nje language ongayiva kahle kubhala ubona anisafundi senibukele nje umani makuliwa but ingcono mfethu kanje kwi-movie but ecourt mfethu that means mfethu khona izinto engikwazi ukuzexpress because ngoba ifundisa ileyo ba isilungu siyadika kwaso uzothetha lo msangano wakude yazona uzothetha bona ngizayimamelanga ngolo msangano uthethayo ngose ngiqale ifundisa mina ukubuyisa isilungu nami a lawyer is lana I can't tolerate that I can't do and siyaphela English kuyaphela ke wona because wanga yo language yakho ihlala izoqhawuka endleleni vele uthi uqala uzithaya inhloko kanjena lithina ligama ufuna igama zolikhohliwe explain uba wena ufuna ukwazi uzobhuda and ngeke uyithethe into oyithethe xa ithiwa wothukile yabona xa ithiwa wothukile uba kubonela xa uthiwa wothukile ngothetha ilanguage yakho khona xa uthiwa okubhuda ngothetha ilanguage yakho mawuthiwa wothukile ungazi so phi court ke ngokubekelela miqathango uyakhona umile nje pha ufuna kuphume ukanqatha ukubona ungathi moto uzothetha isilungu fumanise uba kunyanzelekile ngoba ngathi athethe isitulo uba okanye masithini okanye sithi uyosayinisa icontract fika itafile isespacini kanje ubomba bona ngo zothetha isilungu ngathi wathatha isitulo uyosingqamisa kanje edongeni ubalance uthi ukuze siphume kwasilungu esibona wake ngona uzobona kube manzi te ogqonqa phela bayawina amakhayisa amaninzi mhlambe ubone because of English omnye language that omnye I refuse to answer that under the basic it may incriminate me but when I can't answer that I can't because one kumbuza mfethu aphanda ukuthinje mkhulu wabo ule madlaka commission khona itama ibikade shano ngathi inkunzi endluleke ya ngathi isuka kwezandawo isingitshela ukuthi into lo ithethe yabo ngoku utranslator akakwazi because if yakuthatha ngesasulu ngapha kwesibaya esasofezile uyofethu ngathi iyachaza ngoku ile kumeyiwa ithi ngivile kudutyulwa kona khona bedubulana lo kudubula kona sikhalile isibhama ngizama ukuthi besikhala ephi wena kudutyulwe yabo the translator for the translator
isale into ebhedani bayihlekela abantu ekhona yabo umuntu othi wazi nyani bafethu ukuchaza nyani ngaba amakhono laba abantu ababoshwa bona uchaze ngelulimi lakho It's our language. ukuthi kwenzeke kanje nakanje Bona I can't express i-feelings zami zonke in English. Oh. Because now mangathiwa ndikupombisa nge-English ngoni ngathini? No. Understand? Hey you, stop that. yeva ceba andifuna Alithi bafethu imvalo. andifuna ukuxoka ke yabona wasiso nohlala apha phezulu ayisheme ushatile andisho uba ndingamthatha ndenze hayi andisho uba ndingenza le nto yo-Ben 10 uyabonakalisa uba hayi uhappy la akhona xa ke isilungu sakhe endlela asithetha ngayo mesehle esasimayile mesekuthiwe Uyarola wena ugcina ulandela indeba kodwa uzothini uzoyiva bese itoni ukuba hayi ke uthi ke ubani bani andifuna uyasichaza isilungu and ancume kakuhle aphinda akujonge yabo mekufanele akugwebe uba uzokuthini aphinda akugwebe akubheke kakuhle uba no kamnandi DJ Highland Joy silandeleni bangani Yophinde ibona ninyi mina. noma nenesibona soloko sikhona apha Hayi, vala mngana. Ngiyantshela Sibonga madoda.